King Sajat genjwe Sajat Kiza Hussein tanga pass kwa Sajat muyenzi we kufa ikipe ya Etincelle ikosa rikozwe na Chimimana Yunus ukoze timing mbi cyane kubera ko Sajat yagerageje kumutanga umupira hanyuma Yunus rwose yiyorera amaguru ya Sajat. Kufra iri ahantu heza ku ruhande rw'ikipe ya Etincelle. Nebyo Kufra iri ahantu heza nyuma ya kombinezo nziza bari bakoze ndetse umupira mwiza Kiza Hussein yaratanze. Wabonaga ko Yunus ataza no gukora ikosa yari bubyari kindi ikosa rikenewe nubwo riri ahantu hatari heza kuri APR ariko navuga ko ni kosa ryari rikenewe. Karita y'umuhondo rero kuri Yunus Chimimana aka Watara muri 2019. Reka turebe barayipasa ariko Enoch Iranzi Hamza mupira ntiyabasha gufatisha neza ku kirenge. Ruboneka ni witera yayizamuye Ruboneka n'umutwe w'abaceje buri Watara ni wabasha kugera mu izamu. Rode rwose yari yanagiye baramubwira bati mangwe ndi twamaze kwakira invitation. Attention Ruboneka pira uhindura uvanaho Abdou Chimimana Papi pira utereka hanze bawuna Ruboneka ubwo bwa buryo bwa Ruboneka rero waruri muri box pira yawuhinduye neza rwose wabona ko yawupreshije kuri Mamadou Sy witwa Sajati baramusiza arakurura. Urabona ko nkaha ntago ari ikosa ahubwo ikosa basifuye rya mbere kwango arya itegeko rivuga amasegonda 5. Asud Juma tozo kipe Etincelle wanakiniye APR ubona ko akitozo kakimurimo mwe mu bakinnyi benshi bemeza ko bari bazima muri championnat y'iki cya mbere icyo gihe cyo hambere haba muri APR ndetse no muri Rayon. Rero bakaba ari abasimbura ku ruhande rwa Etincelle. Yahita Ruboneka Sheikh Jibril Watara Mamadou Sy yaraririye Mamadou Sy yari yamaze gutereka mu gitego nyuma y'ikufra rire kubona Ruboneka igongamir isanga Sheikh Jibril Watara ahagaze neza ashaka gutera deuxième pote muzamu Justin Ndikumana kuramo sanga Mamadou Sy ahagaze wenyine ateka mu izamu. Attention Sheikh Jibril Watara Sheikh Jibril Watara atereka mu gitego cya mbere cy'ikipe APR Football Club nyuma y'uko mu kanya bari imbere y'izamu bamaze gutsinda igitego. Umusifuzi akacyanga avuga ko baraririye ahita atereka imitego cyiza cyane. Ubona ko babanje gukora amakosa mu kibuga hagati ararekipera Daouda Yusuf. Mamadou Sy atereka mu gitego APR 1 Etincelle ubusa. Mamadou Sy Kisenyi Hamad takasa umupira Hamad ariko ararekipera niyo nkuru Sajat pase nza cyane kwa Hamad le kura centre imbere zam Sajat ishaka gukora agataronade rwose atarebyeyo karamwangira. Attention Watara yawutanze Togwi William Togwi Mel centre imbere zam Jibril Watara. Attention Mamadou Sy umupira utera hejuru Mamadou Sy arebana n'umuzamu wenyine Mamadou Sy muri santimetero nkeya. Mamadou Sy rwose akaba afite ibitego bibiri kuko yarahinduye passe nza cyane. William Togwimel yashaka gutereka umutwe wa Jibril Watara ntiyawufatisha wisangira Mamadou Sy yawujyanye Daouda Yusuf tanga passe Mamadou Sy muri box. Mamadou Sy centre imbere zam William Togwimel umupira yari ufunze neza n'agatuza ariko akoze shot akoze tile umupira rwose niwagana no kwizamu no kuna ngo ni kipe Etincelle nta nubwo urenze izamu. Atanga passe nabi ifatirwa na Mamadou Sy Sheikh Jibril Watara
Watara Jibril nyuma yuko avuye mu kibazo cy'uburwayi agakina match ya Marine atereka mu gitego cya kabiri cy'ikipe ya APR nyuma y'amakosa akomeye cyane y'abanyugariro b'ikipe ya Etincelle akora recuperation Mamadou Sy aravuga ati natsinze igitego cya mbere reka nkwihere nawe Watara witsindire atsinda igitego mu buryo bworoshye cyane funga baro depose premier pot umuzamu ntabwo ari kujyayo yari guhita acika urutugu APR 2 Etincelle ubusa Equipe ya Etincelle muri defense kosa rya kabiri attention Jibril Watara shagukira n'umutwe ngashyire kuri poto ya kabiri ntibyamukundira ubona ko imipira yose yatakaye igice cya mbere ariko kirangira rero ari ibitego bibiri by'ikipe ya APR byatsinzwe na Mamadou Sy ndetse na Jibril Watara ku busa bw'ikipe ya Etincelle. Ayman Jabir Ishimwe Jabir Ishimwe umukinnyi wifuzwaga n'ikipe ya Rayon Sport muri Mercato biza kurangira atagiye muri Rayon Sport ubushize Etincelle yishyura ibitego bibiri APR niwe wishyuye igitego cya kabiri agiye mu kibuga asimbuye rwose nk'uko Ishimwe Jabir Ayman. Attention Etincelle tangisha igitego Robert Mukogota umupira uvanamo Ishimwe Jean Pierre Marion reprise komeye cyane nyuma yuko akuye umupira Claude wisangira Niyonkuru Sajat controle neza kuri shot rikomeye cyane awutereka muri kona Ishimwe Jean Pierre Marion ajya kwitera kona yahiteye Ciza Hussein ndani abasore b'ikipe ya APR bitsinda igitego nyuma ya kona irekuwe na Ciza Hussein arawataka neza cyane Jedo Ndonga Bivula adepoza mu izamu usanga abadefanse b'ikipe ya APR barihagazemo baca amaguru uragenda urukira mu rushundura Etincelle yishyura igitego cya mbere bagitangira igice cya kabiri cy'umukino APR 2 Etincelle 1. Ayman aragushota Jabir umupira ujya hanze attention umupira ujya hanze Mamadou Sy yongera gusha ubundi buryo ari mu izamu hagati Mamadou Sy warubonye opportunité yo gutsinda igitego cya gatatu cya APR ariko ntibyamukundira Mamadou Sy nawe ubona ko ataraba umukinnyi ushobora gutsinda ibitego byinshi mu mukino arawifatira n'ubundi Mamadou Sy yinjira muri box Mamadou Sy arahogoka neza cyane Awar awutereka muri kona ngicyo rwose igitego Mamadou Sy awushije nyuma centre neza cyane yaruboneka Bosco Mamadou Sy ari mu izamu umupira w'udepoza ntibyamukundira aba rero abarimo abayobozi b'ikipe y'ingabo ngo n'ubuyobozi bwa APR chairman Sanganwa Deon aba ni abanyamupira barimo umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United Kankoza Nkuriza Charles ufite match ikomeye cyane ku munsi w'ejo aho ikipe ya Gasogi izakina n'ikipe ya Al Hilal saa 12 hano kuri Kigali Pele Stadium. Hamad afunga nabi Hamad bifatirwa yawujyanye akimukiwanuka Giringiro Gilbert Centre Bereza shaka depoza mu mutwe Denis Omedi zamukuramo na Semutatu koze dribble nyinshi irangira Ngabonziza Pacifique amukoreye ikosa ritari cyane kubera ko imbere hari abandi bakinnyi be yayiteje Ndonga tera hejuru kure ari nako kana umukino urangira hano kuri Kigali Pele Stadium ibitego bibiri bya APR kuri kimwe cy'ipe Etincelle ibitego bibiri